Hei te rā tapu e tū mai nei, tuki atu ai te kapa whana poikiri Māori i raro i te 17 tau ki te kapa o Kānata. No te rā nei i tau mai ai te kapa o Kānata ki Aotearoa nei. Kei Heta Gardner ngā whakamārama. He āhuatanga hou mo e nei uri o Kānata. 95% of them have never been to New Zealand before. I mean, and obviously if they're going to play against the Māori team, we wanted to show them sort of the full extent of what Māori do and how we operate and basically how we run things. Koe nei te pōhiri motuhake i whakaritea e te kapa whana poikiri Māori mo wā rātau hoariri no tā wāhi. Ko te hiahia kia kaua rātau e tau mai ki konei, ko te tākaro noa te mahi. Engari he mātauranga, he whakahoahua hoki te hua. It was part of, I guess, the whanaungatanga building for the team. Engari ka toro hoki te ringa mātauranga ki te hunga o te haukainga. Some of our boys have never been through a pōhiri process before. So from our side, there's a little bit of learning there for them. Ahakoa kei te ahunga whatu ki te kaupapa kei mua i te arawaro, kei te tiwawe ngā whakaaro ki tua. Just last week, James Cook, the James Cook Kapahaka group was actually in Canada last week. And they've built up, they've got an agreement. And so they will travel every 2 years back to Canada and through America to do kapahaka and things like that. So speaking to Kaumātua George down here and that, we'd like to be looking at something similar. Ahakoa te aha, he mārama te kite kua ū tētahi tikanga Māori ki te hunga nei. Kia tū tō kai kōrero, mā te waiata e kinaki. Oh Canada, we stand on guard for thee. Heta Gardner, Te Karere.